Akan ke Tua Marmat o ku apio i ta uno tonga ko ya ni mo kai ku i kai ko tu ye nai tu e ki o ngai ni ya ko ma ko ngai ma Patuloan ke mau. Patuloan ke wito. Betul nggak sih Pak Narbaya? Patuloan ke Nikoni. Papa mamakeyan. Yesido que lo que dia. Ko kui. Ko tungani. Ko togo. Ko angkol. Ko tamai. O kasui la maka. Malu la mai o ka putunga. Ade se de pa na kai. Dalam balon mo bere. Kama kono pilih ke pui. Golo to mapan. Kau katahan Butana ei Patele sifat Abele di kodi Konufa hokonga Kotau ei Yesus Kristus Ahono tantan mapan imoto kai laro ya mo apa Oktau kata yon lo pangai Ie pomi pomi ko
Tapa mata mo tapa nga. Ai hiti pe laula. Tu uta tu loa. Kita tu ni. Patawami. Klasi ali ai tambo wi. Yo man tapa ki. Mau.
Koe whia pitu, o lalmia le po maka, o pune i heri mō ki kampo. Ea koe whia waru, o Kimberley Road maka he hea, o mauhoa ki a paula he hea, o una i heri mō ki kampo. Ea koe sisi taha, koe whia hiwa ia, ko Christina Filimina maka, o une i heri mō ki kampo. Me ka tahiwa i watoa, nei ngāu e taulahi ka Kasmila maka, i hoko whatokia o e pure ngāu i he kominio ka sangato wāke sio, te miua nutilo. Pena e hiki i mea moani Australia, i he tahiwa ki e hiwa, o ne toe hoku o atuai e ne pua whatomia. Ko e pure ngā oe i e kominio katolika o Sacred Heart, toi toni. Nā te kia a Kasmila maka, i ata awaru e te reri, wanoa wanoa. Ko e kakato ia ulo tako, e whinu o fuku mā whima, ia moa whanau o puna e tō rima. Toha, Kasmila maka, i he noma o e whia maarine, a hutau e kuhu. O ma ohala hi atu ki o kukonga no wha, mō ana whanau na tā. Te ko mawhaki e wha, kau kei awa, pono tukana, ma ohala hi atu, lōku te hua. Bibliography of Kasmila maka. There are non-tongue speakers. Kasmila maka was born May 26, 1946. To his parents, Lemisio Maka from Noateme, Olaha, and Pea, and Anala from Niwa Fo, whom were blessed with 10 children. The eldest, Tepaki Loresio, deceased. Number 2, Soakimi Panemaka, deceased. Number 3, Soane Vaihea Maka, deceased. Number 4, Kivinia Misiloi, Libson Tonga, unable to make it. Number 5, Mikaele Maka, deceased. Number 6, Pisila Vaihu, lives in Australia, is with us today. Number 7, Selemana Vaihu, deceased. Number 8, Kasmila maka. He is the reason that we have gathered here today. Number 9, Pale Polokal Maka, lives in New Zealand, is with us today. Number 10, Laukau Puiklot, lives in Tonga, is with us today. Kasmila maka went to the Catholic primary school in Polaha, then later moved to the Catholic primary school in Malwhanga. Kasmila made the decision to sacrifice his education, pursuing work to help his parents, and raising and supporting his family. In 1980, Kasmila maka migrated to New Zealand and continued working to support his family. On the 5th December 1985, Kasmila maka married his wife and the love of his life, Vistasio na Sio Maka of Londini. Kasmila maka was blessed with 9 children. The eldest,
Malieta Maka, living in Tonga, unable to be with us today. Number 2, Ofa University Mafi Maka, deceased. Number 3, Clifford Wellgreen Maka, here with us today. Number 4, Nugofu Lavinia Maka, whose partner is Troy Conway, here with us today. Number 5, Felicita Maria Mata, whose partner is Jordan Nugent, here with us today. Number 6, Michael Owen Mata, married to Teresa Ula Mata, here with us today. Number 7, Lavinia Lekolo Mata, here with us today. Number 8, Kimberly Rose Maka Hehea, married to Paula Hehea, here with us today. Number 9, Christina Filimina Maka, here with us today. Kasmila Maka dedicated his life and support to the church in actively taking on the responsibility as Pulengaume of the Tongan community for the St. Patrick's Catholic Church, Paeheniwa, New Zealand in 1990. He then relocated to Melbourne, Australia in 1999, where he continued his acts of service as the Pulengaume for the Tongan Catholic community of Sacred Heart, Croydon. Kasmila was called to be with our Heavenly Father on April 18, 2026, at the age of 79 years, surrounded by his loving wife, children, and grandchildren. We love and miss your unforgettable ways, as you are the epitome of the well-known Tongan proverb, Kumapaki ai wha, kai oku te alaha, hono tuana. Translated as, the pen in this leaf is broken, but it is still fragrant. Meaning, your legacy, love, teachings, and good deeds continue to live on, much like a broken leaf continues to spread its scent. Fly high, Kasmila Mata, until we meet again. May you rest in eternal peace. Ofaya, God, Manuka. Si ka ngā whanoma perekere ki e tui, tau kamata ki e whaaki e ngāhi whakailonga o e Karistiane, o kore a whainga maari e koe ni, e whakahopa mua, a hono whaaki, o e ngāhi whakailonga o e Karistiane, o a Kasmila Maka. Whakalonga ua ki, koe te lango, koe toi tuku. Koe whakalonga o Kristo, koe toi tuku me he mate. Pea koe maama ia, ki he mo ui i taimi o i tāniki.
Eiki, koe ngāwe tōtou iwi mo ki osi ki a werenga kasimila mata. O mantui mo oni koe ui nai whalawa ki mama o Kristo. Ko ia a mama te ne tataki atu ia, mei he mate ki he mo ui, mei taimi ki i tāni. Koe whakailonga hono wā, koe tohi o e o rerei. Eiki, wakatonga e ke mui a kasiniwa maka, nāni mahu i ka kia, mo whenga ke whaiwhaitaki ki he omo rei o Kristo, koe mata vai o e mo ui. Whakatawaki, taritari e ia e Kristo, a ki ai tāla koeni o e mo ui tainata. Tō mai a ki popo, vei he omo rei. Koe whakailonga hano tauru, koe Kolosi. Eiki, nai tui whakapaparo kasimila maka, koe Kolosi o Kristo a hono hui ana. Le ko hono baptaiso, nā ne tāiai e Kolosi ki hene mo hui. Whakatawami ki ne inasu lewa i kunaki e Kristo a ianga hala moi mate. Wailonga hono whāko e losa rio o whina o Mariana. Ko hono rosa rio o whina, nai whaia ke tau i ofa mo i whenua waki, ke mātāki no whae o whina o Maria. Whanawangi e kasimila maka, ke tataki atu koe e tāmā, a Maria ke mo ui tainata, mo i whiwhia o Itāniti. Whakailonga hano ni mā, koe tau wala. Nā te tāwa e le mo ui apasia, whakaapa apua. Nā ne whakahaaki e le tokai ai mo ui, ka ia pia moho o tonga. Whakatawa me kasimila maka, ko ho anga whakaapa apua, mo apasia, mo fofonga kai nā, whakafua mai ai, ai tōkai o mo ui tainata, ma au i he ahoni. Ke mo mea lawe kamata e kamisa. Thank you.
Karistiane. Ko i ke whakaatai te ngai hai o mate. Tari lele i la kuia ke whakataanga o kaunga ni ka ke haka ki ia i he aho whakabui e le pata i he aho i o ao o taanata o mātou e eni i a Kristo o mau e ki. Amen. Koe wholofola, koe tangata marana, wahe tolu. Koe mea koto, o kuai hono taini. Ka mono aho koto, i he keina koto a peu, i he ngalo langi. Koe aho ke whanau, koe aho ke betia. Koe aho ke tō, koe aho ke taa, ai mea kua tō. Koe aho ke tamake, koe aho ke whai tō, ke moui. Koe aho ke holoki, koe aho ke lalani. Koe aho ke kami, moe aho ke tata. Koe aho ke te inihia, moe aho ke me. Koe aho ke laku maka, moe aho ke tuwhi maka. Koe aho ke whaofua, moe aho ke whakaehi me te whaofua. Koe aho ke kumi, moe aho ke tuku, ke mole. Koe aho ke tauri, moe aho ke liaki. Koe aho ke hai, moe aho ke tui tui. Koe aho e silongo, moe aho ke lea. Koe aho ke ofa,
Koe wholofola hononga, hoa ti mote wahe wha. He koe mea ki au, o ka mata ringi, o kutoto koe kara. Koe whei lau lau. Pea o kuto noko mai, ai taimi o eko hiki. O tau, o tālele. O la ai, o whakapota. O tau ki mai, ai tuipa tonu. Heri eni, o toku tau ni maaku, ai pai o maamani. Aia, e toki omi ki a te au, e aho koe, e ki, o whakamaa tonu. O kai ki a te au pe, ka ki a te ngā tonu, o toa pe toki, ko ofa, ki a ani hāmai.
tamo la sa o si. Koe whanama o pe tani o Jerusalema, koe kilomita nai e tonu. Pea mua holo mai haka kai siu toko lahi, koe fie kau ngā mapahi whakataha, no Maria no Maata, i mālolo o na tuonga ane. Pea koe whanama mea Maata ko a mai a Sesu, pea ne whakawhei noa ki atu ewa ki ai, kai nofo pea Maria i whaka. Pea lea aga Maata ki a Sesu, eiki, ka paro nage i heni, na i kai ke mālolo hoku tuonga ane. Ka neomo ia, o ilo e anu, e whaile o tuaha mea pe te ke kore ki ai. Pe mehe ane se su, ko tuonga ane e toi tuku. Ke tali atu e maata, o kumahino me ki a te au e toi tuku o tuonga ane e aha whakamui. Pe toki lea ane se su ki ai, ko ake o kuwhai ai e toi tuku moe moku i. Ko ki nau tonu, ko toa te nau tui ki a te au, te nau mo ui, leo mo nau mata. E kai mate o kai ngā taha e tui ki a te au, te mo ui ai. O ko ke tui ki ai, e me ave Maria, i o eiki, o ko tui koe Kristo koe. Koe alo koe o tuama, koe toko taha o pau ke hau ki māmani. O nei tanuia o e eiki, e tau whanonga koe ke ngāti a tohe a koe, ka kāre whito ke konga tohe ua ki. Pea, mauna maare ai le pia mai, o pia i te mea ka mono taimi. Ko taimi no mono mea. Pe te hita whanonga koe ke ngāhi mahi me manaki me rie, o ane ko, o ka siore o kai ki mo koi koe te ai tangata ka Kashmir. Taime na kei pepe ai, taime na kei talawo ai, taime na hoko koe tamai, ako hoko koe kui, ako mai ai ki ako i. E ka whanonga ko Kashmir he te tuko te o te me whamiri koe te tamas whanonga tonu te ki ai. Taime na kei talawo o Kashmir, mi hono na kei atana i te rea hake, ai me ngā ue maronu mo ngā ue whamatu ato. I e tautu ui tonga, mo e ngō ue, e taikaringa tai, mo e ngā ue i kusila. Ko e taimi ko tō te, e whai whamato ato, tupu i ngata e Kashmir e ngā ue, i taimi ko tō te e ne mukui. Hawa Kashmir ni hoko, ma hoa kia pistachio. Kana ka whanonga ne ko, ne hoka pistachio, ko e prinsesi i a mira. Ma usia haka pila mo uine o Kashmir, ta pēra whamiri ko e. No foi usia na rei whai mo fua, whai ngata. A anga mo uine. Ka rei kei mo ui pēra Kashmir. Hoka Kashmir ke ki ngata aina ka whanonga ane ko, na hoka Kashmir, ko e babysitter ki whana, ko e tamai ki whana o koe. Ka toi te kea ka whamai. Musio de ana de ani. Ie ko tau mai u ke u kon ko si. U ke Kashmir, mahiro ka Kashmir. Tangi ka stasi. Le is mila ko koe o koe kata. Koe asma de a Maria ko. Pe a mo felicita,
Tapi ia kaima kaima ko. Asa ko asa ko geraki ko ko. Lo yang istasio ko nena ia tadi. Kapo prinsesa Asa ia dan Maria tapi ko kira felicita. Ha ko ko na ma ho ko ai ko ia ko prema. Mabahe ni dia ko por el año Caspino, ko kui di fami. Pero al calor ko ai como to hipu aquí, ai dilo ko ai tai. O kuai te me a ko tai, pero o ina ai tai ko to te ka kui, ke ta ha fa ama le ai na ai ko ia. Ko ni o tu mai o ki ta ko. Ita ho ko ko fa no ke ta fa no. Kita kamai itu kau pakai, uang kakak itu kau pakai kiatin, uang itu kasih. Tahu kau kamai, kita tahu kau kamai ini, dia tahu fana. Kita tahu kau husa pani ini, kau tahu mana kau. Kau tahu kau kui ini, kita fana, kita fana mukuna. Tahu kau angkor ini, kita fana. Ke panau katu patine mono katu ko ko me ai asu mai no mai e mukui ko ni Kasmila e na panau ke tane o ia ne an ko tai to bilo sa yo de kai ka wala na to no control ai bilo sa yo de ko mukui de kawa ai ko la ya ko fora ko ni ko to hi mo ni ko e tano ka malama ya o ko ke to ya ko ai não tem que ficar tudo. Então você fica uma mina de todo o mundo que conhece, na cama eu tenho que correr filho com ele sabe que dá um ruim. Lá eu não me que todo mundo lo o mato que dá um ruim. O meu bem barrigo o tua o que é que cai no do pé, depois o in control que cai no do pé, que dá um ruim. Lá eu estava falando, vamos falar todo bem mas na cama a cá. O sia Kasmila, tak bawa sula ini mukmi. Naik fakar awak yang sia yang mana yang sia Kasmila. Ai mo yang tak bawa sula. Kita, tapi boleh kita bawa. Kau optimal, kau boleh dia kita bawa. Ai kita kita bawa dia, kita boleh kita bawa. Ramai kita bawa anak bina, kai kotor bela itu kuat, kita fakar awak dia kita mukmi. Todo huete ujima no tayo ko toke. Kung mate, marunong. Pero tapos parang kung kita ko kaya ano po. O kung ka mapal, o kung ka ako kay family. Kung mate ko po kay Kasmila. Po fe ka Kasmila. Na isiga Kasmila mo uwi. Na fai to mo ko na Kasmila. Na hoko, kung makapuro niya kay ko que le toca a Kasmila. Pero, cuidado con el cuento de un lugar a Paula. Pasó ser muy ventano en la Paula de todo el Timote. El facal con la Timote. O muy que Paula. O que como el muy, que pues, le hacía por cacato el muy. Pero cacato el muy, para poder que facan agua, facan el más en el padre. Porque el padre pone que se acaba. Dia bawa bukan punya ini bukan tangan buat apa bukan tangan buat pare ini bukan punya punya pe ini kau me ofa ai tua pea lupa tapi apa pare o Kasmila kau pare o tadi ke Kasmila kau anak kau ini mau ufa aku ini dilo kau ni saya tu tadi ini como todos os cosplay com o camarada que está o sexo aí todo tu depois eu tenho tudo que cai que dia ele mago kan muito caro depois tu que vai a cosplay que está todo a sexo que está todo o muito dia na vida quando está aí o muito dia igual com todo o coitado ele está todo kita pakai kita tahu apa ini kita tuh boleh berhasil
whakamama ki tau tō, whakairia ki tau tō. Te koe pilo ko e tāna he ka ngui, o hae mai, hae ua te whia. Ko tangu te o kata, ko kasi mila te e tau ngu, kata kata roko te, te koe tangata na isipote. Na peki asia te isipoti ani po. Nai ke nului whanau ke isipote ne mana kwa ta whaiko. Afe mea roa ka fu, ko kasi mila ko tangata tuki la lain. Ia honi ni peki na te honi, roka kompungi na roka na ikumu. Whakakautara ke konga tohimu, peti teiti ngai konga la kueni, o whanau ma whaia. Ko tok whaino whakahau ike. Te kau te kakao me whaino tu, me tangi he tenda. Mange, ka osa leo kwa me paha. Hakoni se tia, a te kaka whaino, e kau whaino kukueni, na whiua a, roto o koni na whaino. Ka whai e uhina, na e te kene ai e kukueni. Te koe mea ni hamadu e se suke, e ana kua me kai taturu. O sio na uhina, na mui a koni, ke pela mari o a koni. Ke pela mari o te umu, o tangata koni. Iyo, wai nau, wai ma, wai ahonu, o ka mau tu kuat, o ma a ia, te haere te mea, i ono e. Ta kore, ta whike whaini, ke nau lapa, tu kuat, o kuakea kamila, ake na te muka, ke ka te tuan kaka, ka nau mokui ake ki nau tō, ki nau mokui. Mokone lau a kofora e o kua, tai kono te o mana kukia te au, e mokui e moku te president o tō, e te mokui e te mokui.
faith. May he now receive in Christ the crown of eternal glory, which he won for us with his death and resurrection. Lord, hear us. That the hardships and sufferings Gasimilo Maka endured in this life may gain for him full remission of all his deeds. Lord, hear us. We pray for peace in our family, communities, and the world. Lord, hear us. We pray for Gasimilo Maka, Mangali Lega, and all our deceased family and friends, that God will reward them. Lord, hear us. E katua koe na e kore moe hua hau whanau, ponua te moe sia se ma moe a ke a whiona. Ma moe whuki a i e roto whalala ma oni, ma kore ne Kristo o hau e ki ana. Lord,
Thank you.
mai ko to ma ngau ke na ma ko ta ni ko kaspira maka ai ko ke ui a ho ni me he ma mani tawame ke ma a to he ukaresia ko ni ya whakamamari ai ni ana ala ka mohake kikila ke mo ta ta Mokare ni ia Kristo o mau e ki kataki metia. Mau e mau ko pe anai ma ko ta paus na ko mau ke motor ko sula mai motor ke ko ko ni ata ko mau ke no iba. Bukan itu pas-pas kita tahu. Orang 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 melakukan melakukan domai. Mungkin pegang saya pada waktu program pemata.
See? Yeah, cool. Still watching? People watching? Yeah, watching. Let me show you Auntie then.
you take the videos before? Hmm? Do you take video before? Oh yeah? Easy. There's a lot of people watching. Going down. 16. Oh, yeah. How's my cinema? Mom, when you... Yeah. Video. Should I go? Yeah. Girls. What should I do? Go that way. Go that way. Oh, okay.
Oh, this one's a Masika. This is a Kumari. Yeah. Good people are always, you always go there. Always, always. The bad people should go first. Bella, let's go. Huh? Yeah.
on the side. Am I getting paid for this? You take the half. Very close. High price range. You've got the highest one. I want 2 plates of food. Next slide. Oops. How long did you guys take for you to come here? Good traffic, 45 minutes. Let's go see. Yeah. Alright, let's do it. But it's out of context. I don't remember, right? Quick. Where do I end it after they drive off? No, go on, that's it. Emma, come here. Come here. Where is going here? Huh? Do I end it?